ndani ya mashambani, mu mashamba rwagati. Barakwereka sasa Dasi n'ikipeyi, dore ngo baraturuka inyuma, abari bateze ambushi bagenzi be bari kubarasa. Ndabyo bazi. Dasi n'ikipeyi babaturutse inyuma. Yewe taya bullets, dore amasasu mubi cyane. Dasi n'ikipeyi baratabaye. Dukomeze imbere, matunda yiko mbere. Mbibutse ikiceri cyasuzuguye Dasi cyarenze ku itegeko rye. Mubyibuke neza, aho yari yamutegetse kunyura we n'abasore be ndabwo ariho yanyuze. Yahise bihindura. Dasi ahita vayo, ikintu cyo kivayo. Platoni komanda Aramanza yitegereza ikigo cyarenze ku itegeko rye. Bagaimana kondisi anggotamu? Abasirikari bawe bameze ute? Kijin. Nyakubahwa, satu luka tembak di tangan. Umwe niwe warashwe mu kuboko, ariko abandi bose bameze neza. Aramwitegereza. Bergummu ke titik temu akhir. Ndagira ngo kano kanya ukora ibintu uko nabigutegetse, munyuraho n'abasabye ko mugomba kunyura. Kandi mukomeze mube maso. Kita belum aman sepenuhnya. Ndabo twari twakira kaga, ibibazo nani byinshi, haduye aracyariho. Siap. Yego nyakubahwa, ndabyumva neza. Aracitegereza. Kerjakan. Kano kanya ibyo maze kukubwira hita ubishyira mu bikorwa. Siap, kerjakan. Yego nyakubahwa, kambishyire mu bikorwa. Reka tunyura wadusabye kunyura. Wa musore we, Ceritanya berbeda. raporo ndi kwakira itandukanye n'ibyo uri kumbwira. Tugarukiye musasa ku rundi ruhande, afanda ari hano. Jarwo melewati rute yang tidak. Raporo nakiriye yambwiye yuko Jarwo yasuzuguye itegeko ryawe Sesuai dengan perintah. anyura mu nzira utigeze ubabwira kunyuramo. Siko bimeze? Siap. Nyakubahwa, Saya gagal mengantisipasi pergerakan musuh dan mu bigaragara ninjye wakoze ikosa, ninjye utashoboye kumenya ahantu umwanzi araza guturuka. Abasore banje mpa kubohereza. Ikosa ni iryanjye, ikosa ndabwo ari rya Jarwo. Dore umusore sasa mu bigaragara arasa n'uri kwicira ikosa. Musirikare uri hano ari imbere ya afande. Afande arahaguruka. Tidak ada masalah, Gus. Wa musore we, nta kibazo na kimwe kiraza kuba kuri Jarwo. Kalau kamu beritahu Nuramuka umbwije ukuri ukambwira icyateye ibi bibazo byose mwanyuzemo, apa ndakubwiza ukuri gas, penyebabnya. nta kibazo na kimwe kiraza kuba. Ini seperti penyakit. Urabona iki kibazo cyababayeho, ibi bimeze nk'uburwayi. Bisa diobati. Ndifuza kuzana umuti kugira ngo iki kibazo tugikemure, ndikizongere kubaho ukundi. Igihe cyose utanze itegeko baje bararigenderaho. Siap. Nyakubahwa, Kejadian ini sepenuhnya tanggung jawab saya, Komandan. ndakubwiza ukuri ninjye wabigizemo uruhari. Kuba nahubutse abasore banje ngabohereza ndamenye ahantu umwanzi araturuka, ikosa ni iryanje. Umusore sasa akomeje gutsimbarara kugira ngo mugenzi we ataza guhanwa. Kedepannya saya akan lebih waspada lagi. Ndetse indi misiyo yose muzambereza ndaje ndamanza gushishoza mbere yuko nohereza abasore banje. Afande arabyumva. Kenapa kamu begitu keras? Wa musore we, kubera iki ukunda gutsimbarara? Nyakubahwa, Pimpinan, kuba umuyobozi bisaba kugira ngo abo uyoboye ubabere indorerwamo, bakwiyumvemo. Afande arabyumva. Musore uri hano afite umutima ukomeye, yanze gutanga mugenzi we kandi yari yarenze ku itegeko rye. Ndibyatinze umusore asohotse agize guca, abona mu basirikari be bake hari ababyumvaga bahagaze hanze. Na Jarwo arimo, umwe warenze ku itegeko rye, ngo nuko uyu musore ari umwana, nyamara gukura ndabwo ari imyaka. Ibikorwa byawe nibyo bikuvana ibwana. Arabitegereza. Jarwo nawe afite isoni. yang saja dulu. Basore, ndagira ngo mugende mutuze, mumanze muruhuke. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Ejo dufite akazi kenshi ko gukora. Yego nyakubahwa. Siap. Ahita caho imbere ya afande no gukorora ndabwo biba byemewe. Ngeste apa?
we birani bicyongeye kutubwira nanone ngomong tuh dikatek benar. niyo mpamvu uba ugomba gutuza ukumva neza ugasobanukirwa ibyo bavuze. Ni disimak. ndagira ngo unyumve neza Ben, Kita disuruh makan birabyavuze ngo njesi man. bisobanuye ko tugomba kugenda tugafata ibiryo bya nimugoroba. umva ikigo gikiri hano sasa, Ning. kandi yaravuze ngo bagende baruhuke ejo bafite akazi kenshi. Makan terus isi kepalamu. wenda kindi kiri mu bitekerezo byawe uretse kurya. ndasaba imbabazi ku byo nakoze byose. John Wo nawe yabasabye imbabazi sasa. mbibutse niyo wari wabashutse banyura mu nzira uriya musore Das atigeze abategeka. Kemarin maksudnya makan. Istirahat Man. we aravuze ngo tugende turuhuke ntabwo ari ibyo kurya. Man. ndibyatinze nyakubahwa nyihanganira umusore yavuyeyo ageze hano aramuhaye imbunda. Curi dari kita. iyi ndwara twambuye haduyi mu bigaragara nabo bari barayitwibye. umva amagambo umusore yifashe guca arayitegereza. iriho idarapo ryabo ry'igihugu cyabo ariko bari bararihanaguye. Apa kita bisa dapat perkiraan area musuh dari sini? none se twahamya tudashidikanya yuko amatware y'abanzi ashobora kuba yegereye hano hafi? Cep. nyakubahwa Sulit, Komandan. nkurikije uko nizera Bisa dari mana saja. ushobora gusanga isaha iyo ari yo yose akanya kariko kose. tugomba kuba maso kubera ko umwanzi igihe cyose ashobora kutwataka. n'aha turi ashobora kuhagera. Saya terima kabar bahwa baru-baru ini ada pasukan yang disergap di hari abasirikari bigeze guterwa ambush dalaman. bagabwaho igitero kandi bagabwaho igitero bari hano mu gihugu cyacu. natwe rero tugomba kuba maso. Utara dari sini, Komandan. icyo gitero cyagabwe muri kano gace turi mu k'amajyaruguru. Kita bisa coba ke sana. nyakubahwa uramutse utanze uburenganzira dushobora kubyuka mu gitondo tukagenda tukamanza tugakora iperereza tukareba niba hano mu gace k'amajyaruguru haduye ataba hacumbitse. Persiapkan diri dan pasukan lagi. tegura abasirikari mu gitondo turabyuka turi kuja gushakisha. basi ndibyatinze umusore araza avayo. avuyeyo sasa nyakubahwa wakira ibyo kurya urakoze cyane. gukorera igihugu ntabwo birangira. ndibyatinze ibirometero 10 sasa uturutse kuri headquarter ku cyicaro cy'aba basore ahantu bakambitse. ibirometero 10 duturutseyo bwakeye bagaruka mu mashamba. ndani y'amashambani dore uburyo abantu bafata igikoresho. izi ni za filime z'ubwenge. aha bari mu majyaruguru barimo barashakisha haduyi. komeza imbere basirikari. yewe kugera imbere mu mashamba. Atau lawan? murashaka kuza nk'inshuti cyangwa muri abanzi? biraterwa nuko mubishaka. Kalian kalah jumlah. muri bake mu mubare ntabwo mugomba kutumenyera. twebwe nubwo turi bake turahagije. abagabo bari hano sasa wumva amagambo bafite imbunda barababwiye ngo muraza nk'inshuti cyangwa muraza nk'abanzi. barangije aba bagabo bambaye civil bahita bavuga ngo twebwe biraterwa nuko mubishaka. ati muri bake, ati turi bake ariko bahagije. Kalian. mu buryo bari gusubiza abasirikari. Garul Enggak lah. Nangara Bukan kawan, Komandan. aba bantu ni inshuti. umanura imbunda. hari undi musirikari waje sasa birasa naho azuye umugabo wambaye civil ahisemo hamagara ngo Nangara. umusore ari hano yari yafashemo. Saya tahu siapa yang kalian cari. reka mbabwire ikintu kimwe nzi umuntu muri gushakisha. Mereka amagambo sudah bergerak ke arah kandi umuntu muri gushakisha barat laut. ari mu majyaruguru y'iri shamba. Kurang lebih 3 karvak dari sini. Carilah. ni igihe gito muramutse muvuye hano ntabwo ari igihe kirekire. Di sekeliling sini. nimuva hano muraza kugera mu giturage. igiturage gito uvuye hano Sana untuk berkebun. muraza kubona ahantu hari ahantu bahinga hari ubutaka bwo guhingaho. Hati-hati. mwitonde Lawanmu itu licin seperti belut. kubera ko icyo giturage cyuzuyemo abantu bafite amanyanga menshi. Dan tetap waspada. kandi mugomba gutuza mugakomeza mukagira amakenga. Karena ini wilayah mereka. kubera ko icyo giturage kiri kugenzurwa n'abanzi banyu. abo muri gushaka nibo bari kugenzura iki giturage. bivuze ko sasa aba basirikari amakuru bari bafite yuko mu majyaruguru ushobora gusanga ariyo haduye aherereye. koko niko bimeze. abaturage bari hano babahaye amakuru. Selamat bertugas. mugire amahirwe masa turayabifurije. aba bahita bacaho
Ababundi abwo ari abagizi ba nabi n'abaturage basanzwe. Bavayo bakomeza imbere, abasirikari basigara bahagaze ni mu mashamba. Baton, siapa Nanggala? uriya mugabo Nangara ninde? Avayo, uyu ni umuzi. Piting, Komandan. Ni umuturage usanzwe, Komando. yigeze kuba special force ariko nda mutima mubi we. Menganggap Bakunda kuguma muri aya mashamba imikino yabo yose nimwo bayikinira. Bisa habis mereka semua sama kita. Yose ngo twateye indambwe imwe mbi yonyine twari guhita tubica tukabarangisa. Yose ngo twahubutse. Uyarabihakana ni Platoon Commander ahita hakana. Salah-salah kita yang habis. Bari kuba batwishe badutanze kutubona. Wivuga ngo twari kubica. Bari kuba baturangije mbere. Komandan. Nyihanganira, Kita harus lebih waspada. tugomba gukomeza kuba maso. Ke barisan, kita lanjut. Reka dusubire ku murongo dukomeze imbere. Tugende ahantu baturangiye turebe niba turabona haduye. Ngo hari igiturage turaza kugeraho. Igiturage gifite kirimo abaturage ndetse n'ahantu hanini ho guhinga. Ngarika abo baturage batuye aho ntabwo tugomba kubizera. Kubera ko icyo giturage kiri kugenzurwa na haduye. Haduye ni yaherereye kuri Kirunarebe. Abana bavayo bagize guce koko amakuru babahaye mu majyaruguru y'iri shamba. Hari igiturage kiriyo. Igiturage kiriyo. Abaturage barahinga. Bababwiye ngo murabona ubutaka buhagije bwo guhinga pe. Ngariko mwitonde mube maso. Aba baturage bandi mubizere. Ngo kuko kino giturage kiri kugenzurwa na haduye. Nyihanganira nyakubahwa. Seperti yang dikatakan Nanggala. Urabona ko amakuru Nangara yaduhaye. Barabagabo tumaze guhurira mu mashamba amakuru baduhaye na ya nyayo. Kita pantau dulu mereka. Reka dukomeze tugume hano tuharyamire majanja. Tumanze tumenye neza umwanzi niba ari hari koko muri kino giturage. Ndo tugomba gupfa kwarekura. Ngomongin Platon terdekat. Ndaza guhamagara Platon iriya izibe hafi yacu kugira ngo zizenguruke iki giturage dukomeze tube maso. Bas basubira inyuma. Bamaze kubyiyemeza bagomba kuryamira amajanja bagategereza bakareba niba haduyi ari hano hafi. We mwemuretse ako kanya bagize guca sasa basubiye inyuma. Hari abaturage bari baje gutasha. Mutuze n'abaturage basanzwe. Umunsi wa mbere sasa umusore nawe ndakindi yakoze yaraje atangira gutanga raporo uburyo bagiye gutegereza. Bagategereza kureba niba baraza kubona haduyi muri kino giturage. Bagomba gutegereza. Baje kumanwa ariko dore bubiriyeho. Cyo bita abasirikari burongera buraca. Kita kering mulu ya. We ibyo kurya byacu sinzi uburyo byahindutse rwose bitewe n'umwanya tumaze hano. Uyu ni umunsi wa gatatu, day 3, umunsi wa gatatu wategereje haduyi. Sop maneh datang, langsung dikirim. Hey! Imvura iragwa abasirikari ndakuhava bakomeje kuryamira amajanja. Nda kintu na kimwe kidasanzwe twari twabona. Imvura iragwa hehe no kuja kugama. Dore itandukaniro ry'abasirikari n'abasivili. Burongera buraca. Bubakeraho. Do. Uyu ni umunsi wa gatanu turi kubahariza raporo over. Turacategereje turebe niba haduyi twamubona muri kino giturage. Umunsi wa gatanu buraca bukongera bukira. Abana bari hano ndagusubira inyuma ku gihugu nakuka ka nyuma. Bingung, Bu. Mama ntabwo nzi icyo gukora. Ada Agus yang baik banget. Ku ruhande rumwe urabona hari Agus kandi Agus ni umuntu mwiza kuri nje. Umukobwa uri hano sasa mu bigaragara yabuze amahitamo. Abasore baza kumutereta ni benshi. Di satu sisi lagi ada cita-cita ya. Mama kandi urabizi mfite inzozi nyinshi nifuza kugeraho ngazuzuza. Kemarin waktu Agus kesini. Wa mwana we rero urabona Agus yigeze kunsura hano hari n'ikintu yigeze kumbwira. Akikumbwiraho uragira ngo ngikubwire. Kasih tahu tuh. Mama wambabari ukambwira. Mama Richard. Dia bilang gini. Agus ubwo yarukano yarambwiye ngo Evi adalah alasan saya untuk kembali. Evi umwana wawe w'umukobwa niyo mpamvu yonyine yo gutuma ngaruka ndi muzima.
nuko yambwiye mu yandi magambo sasa Agus aragukunda wa mwana we. Yang bener, Bu. Mama rekera ibyo bintu. We ntabwo ndi gukina. Tentara mah pasti Nge ntabwo nkunda gushidikanya ku jambo ry'umusirikare. Wumvishisha umubyeyi uri hano ati nge ntabwo nshidikanya ku jambo ry'umusirikare. Igihe cyose umusirikare akubwiye ngo azaza gutwara, bakobwa nimukomeze mutegereze azaza. Dia tak serius. Kandi yabivuze ari seriye. Mpamvu mbizerega ndiwe. Turabasirikari umunsi wa 7 day 7. Musi wa 7 abana baracyategereje iki giturage barebe niba haduye azahagera. Niyo makuru bahawe. Kwereka sasa umusore agize guca yaramanje afungura agatabo kari hano akuramo ifoto ya papa we. Lalu membawa Yasin ini kemanapun dia pergi. Papa wanje buri gihe yakundaga kugendana aka gatabo karimo amasengesho. Dulu kupikir itu hanya kebiasaan. Nje nakundaga kwibwira yuko ari ibintu bisanzwe kuri we. Mengerti. Ariko muri kano kanya ndasobanukiwe. Dan perang Nsobanukiwe. di tengah hidup dan Kubera ko hano ku rugamba ahantu tuba turi mati. ubuzima bw'umuntu isaha iyo ariyo yose bushobora kujanwa. Hanya keyakinan yang bisa menguatkan. Ikintu cyonyine cyatuma dukomeza gukomera ni ukugira ibyiringiro, ukizera, ugasenga. Mbisha umusirikari nyawe nyihanganira mugenzi we aramwegera yakoze ikosa yanga kumutanga arasa nawe nuri kwigarura sasa. Beliau yang menyuruh tentara. Papa wawe niwe waba waragusabye kugira ngo nawe ujoininge uje mu gisirikari. Wa mugabo we ni inguru ndende mbikubwiye ntabwo yapfa gusoza. 7 hari kita di hutan dan Urabona tumaze igihe kirekire muri iri shamba, iyo usa nabigusabye mbere ya dari kemarin sudah selesai. iyo nguru wari kuyimbwira ikarangira pe. Dipaksa masuk. None se waba waratirijwe kuja mu gisirikari Emang ingin ikuti jejaknya. cyangwa wifuzije gutera ikirenge muci, wifuza gukurikira inzira papa wawe yanyuzemo? Ndamuntu ugwatirije. Umusore aratuza. Saya baru sadar betapa ingin dia kembali ke keadaan perang. Zandwaye igihe kirekire kugira ngo menye icyo papa yifuzaga kuba cyo. Pamagambo. Betapa ingin dia lebih. Ndetse n'uburyo papa yifuzaga kuba, gusa ibyo yifuzaga byose bifite umumaro. Mungkin dia ingin gugur sebagai pahlawan. Ahari wasanga papa wanje yifuzaga gupfira ku rugamba ariko agapanga indwari, agapagwanira igihugu cye. Tapi nasib berkata lain. Ariko urabona hazaza hacu umuntu arapanga imani ikagena. Icyo yifuzaga kubona si cyo yabonye. Dia meninggal karena kecelakaan. Papa wanje yifuzaga gupfira ku rugamba agapanga indwari igihugu, ariko siko byagenze, yapfuye akoze imbanuka. Umugabo arabyumva. Lalu sekarang None se muri kano kanya anaknya ingin mengikuti jejaknya. urifuza gukurikira ikiroto cye, urifuza kuzapfira ku rugamba ugapanga indwari? Sebagai pahlawan. Aramubaza kukanya umusore ahita yambara. Apapun yang ada di depan, Icyazi cyari cyo cyose itu yang terbaik. nagifata nk'aho ari cyiza kubera ko ndi kurwanira igihugu cyanje. Umusore uri hano uyu nawe arabyumva. Bari kumwe n'umusore ufite umutima ukomeye. Nyihanganira nyakubahwa, reka nsubire ku kazi. Ni amasaha y'ijoro. Bwarongeye buraca. Umunsi wa 8 day 8 baracyategereje haduyi bakimubona gato. Dore abana amasa aragenda agatukura ndakuryama do ibitotsi biraza kabyikuramo, dore uburyo yiyegamiza imbunda kabona katari bagenzi bawe, dore uburyo amaguru yatangiye guhinduka. We umva umuhumuro sha. We uri kunuka wagira ngo uri pota. Aha potanuka pota ni ucuruzi byangwe nganuka. Kumbe sasa barakwereka ndani ya mashambani, mu mashamba rwagati uyahita koresha icyo bita sign language, kwakunda abasirikari bahana ibimenyetso ariko ukamenya icyo akubwiye atavuze. Abana bahita bamenya yuko haduyi yaje. Turabana yo bigeze ku gihugu. Ariko mwazansabiye igikombe we. Aha mu Rwanda mbona haba ibikombe bigiye bitandukanye ng'abahanzi, ngo umuhanzi w'umwaka, ko ndari nabona mwatoye umusobanuzi. Paya! Jawe! Burati! Paya! Jawe!
sasu Haduyi yararashwe yaguye muri ambush bamaze igihe kirekire bategereje Haduyi yararashwe Pembersihan, maju perlompatan, saling melindungi. We mwegere imbere tumanze turebe imirambo yabo yose tuyigenze neza bavayo mukomeze imbere turabana ngo barahita bavayo bihuse cyane dore uburyo abana bagenda bakavaringana bamwe barajyama bakarodinga abandi bagahita bakurikiraho batambuka dore iyi ni system ya gisirikari ibindi wabishobora uri umusaviri dore uburyo abana bavayo ako kanya sasa hari Haduyi wahagurutse ariruka we dufite umuzima arirutse abana baramukurikira mu mashamba rwagati bageze hano sasa mwitonde bakoresha sign language mwigabe ni imvugo za gisirikare ariko ntabwo buvuga ngo ijwi risoke yewe banga fight dasi baramwataka imbunda arayita bagiye kumurasa hari uwatabaye dore umwana ngaravayo yewe paratoni komanda fata icyuma gasiya yewe datawe dore icyuma cy'ijosi dasi ndamukina pete bari gukorera hamwe ng'ikipe we mugende nawe atakagenda imbere dasi yataye imbunda ye faya aratokorwa faya mukomeze imbere namwe dasi ari hasi Ramungana. mukomeze imbere nyura iburyo gera vuba bas umwana ahita vayo faya yewe musirikari mu mutwe rimwe n'igikorwa faya yewe bamwohereza icyuma kagabo kavayo cyuma karamutera basirikari batangiye kuja hasi umwana ahita vayo dasi abonye mugenzi we bamukize hasi yewe yambara kagabo araza aramanza areba mugenzi we umeze neza fight yewe kagabo gafite ipanga cy'icyono umugeri karamukoma kici aragasubiza uretse gato udahubuka akagabo karamukanga kamutera ubwoba kumbe sasa akagabo kari hano ni nako bari gushaka karaseka ndagukubita iri shamba narayizemo kuva kera ngira umwana muto urabyumva neza dasi arabyumva ni umusirikari fight yewe cyari cyuma kagabo karabana ibyo nivi tera karabana dore kagabo kari hano ni kagufi ariko karapitse badge yewe das arakirenza akagabo karamwambara karamuparamira yewe kura icyuma aragatera tera kagabo rimwe musirikari ku gihugu wa mushenzi we gasi ya mayiti ija hasi kagabo bagashize hasi dasi ndamikino pete ndibyatinze barafotora igisigaye ni ugutanga raporo akira imbunda ya wafande aba bashobora kuba bari kuva mu giturage byanjye bikunde abanzi bacu ushobora gusanga abenshi araho bari reka dusubire aho ducumbitse kandi dukomeze tube maso sawa nyakubahwa aka kagabo bashize hasi ntabwo bisobanuye ko ari we muyobozi mukuru uyu ni umwana w'umuyobozi bivuze ko umuyobozi harahwari ndibyatinze sasa umurambo barawufashe barawuzana dore ngo barawuzanira se umwana wanje umugabo avayo aramanza aritegereza umwana we bamuteye nabi
Presija. ndashaka kumenya Naransemak izina ry'umuntu wishe umwana wanje. Haunia Oan. Ninde wishe umwana wanje? Murimo muranyumva? Imirona! Muranyumva ibyo ndi kubabwira? Yego komanda, reka tumushake tumenye uwishe umwana wawe. Abraham Freitas. Abasirikare bagarutse sasa kuri headquarter yabo. Biasa dipanggil Abel. Uwo mugabo arazwi cyane kurusha Abel. Barimo baraganira. Anaknya Milo Freitas. Uwo akaba ari umwana wa Milo Freitas mu byibuke neza. Kemudian dia dalamnya. Uwo ni uri inyuma y'imipango y'abagizi ba nabi bose. Yang mengatur semuanya dari balik layar. Ndetse ni nawe wagiye apanga ibintu byose, ibitero byagiye bigabwa ku basirikari. Amilo Freitas mu byibuke neza, se w'uyu musore yigeze guhangana nawe cya kigabo cyamukomye. Imyaka imaze kuba myinshi. Umusore bakora ifoto sasa nyihanganira akirareba. Dore kigabo bamwira ifoto yacu Milo Freitas. Nizere ko muri guhita mwibuka neza cyane. Tahun-tahun nggak ada yang bisa menangkap. Uyu mugabo yagwanyije kuba yafatwa iyi myaka yose. Ahli perang gerilya. Ndetse uyu mugabo afite ubuhanga bukomeye cyane, afite taktike zo kurwana, niwe ukuriye uwo mutwe w'inyeshamba. Cerdik. N'umuhanga Dan kejam. Ibintu byose aba yashishoje. Luar biasa. Yigeze kuba umusirikari. Sekarang banyak sekali pengikutnya. Birangira avuye mu gisirikari agitorotse, ariko byaje kurangira agize abantu benshi bamukurikira. Dan menurut informasi, ikindi kintu nakubwira mu makuru ndi guhabwa n'abamaneko bacu, dia berhubungan dengan kelompok pemberontak di luar negeri. Nuko uyu mugabo ashobora kuba akorana n'ibihugu by'amahanga, akorana n'ibihugu byo hanze. Izin kembali ke tempat. Nyakubahwa wareka ngagenda? Sawa. Bura yuri umusirikari sasa uri kumwe na afande kugira ngo ugende guhaguruka byonyine ugiye kugenda. Uramubwira ati nyakubahwa wamba uburenganzira ngaje kwihagarika over, akabona kukubwira ngo genda. Ntabwo wemerewe kugenda atabikubwiye. Hega ndondi mugenzi wanyu. Ndi byatinze. Umusore sasa ahantu yicaye. Maaf. Ya. Nyihanganira komanda. Itu punya Aka kandu sakawe. Umusore sasa kagatabo karimo amasengesho papa we yagendanaga, birasa naho yari yagataye. Yego nakanjura koze. siapa yang ada di dalam foto itu? Nshobora kuba nzi umuntu uri kuri iyo foto. Umva amagambo y'umugabo uri hano. Ini almarhum bapak saya. Uyu ni papa wanje. Umugabo dore ngarahita gwa mukandu. Padahal saya mau ketemu beliau. Uyu mugabo nigeze kwifuza guhura nawe. Saya belum bilang terima kasih. Ariko ikintu kimbabazana n'uyu munsi wa none nuko ndari namushimira ku byiza yangoreye. Umva amagambo y'umugabo uri hano sasa. Umwana arabyumva. Kalau bapak itu tidak tolong saya, Mu myaka ya kera iyo usanga ndabwo ari umutima ukomeye uwo mugabo yari afite, bukan kaki saya saja yang hilang. ndabwo mba narabuze kano kaguru kanje konyine, Pasti saya sudah mati. ahubwo nari kubura n'ubuzima bwanje bwose. Mu bigaragara uwo mugabo yarandabaye. Iyo atahaba ndabwo nakabaye ngiriho kuri uyu munsi. Bapak itu baik sekali. Papa wawe yari umuntu mwiza. Siapa namamu? None se witwa nde? Filipe. Banyita Filipe. Sasa reka mbasubize inyuma. Mubyibuke neza ubwo abasirikari bamanukaga bari kuva mu ndege bakabarasa babataka. Se w'uyu musore Dead yigeze gutabara akana gato kari kumwe na nyina, akana bitaga Filipe. Biza kurangira nyina wako kana apfuye, ako kana ko kararokoka. Dore sasa uyu mwana ni wa mwana wakuze. Se w'uyu musore ni we wamutabaye. Hey! Umusore ahita byumva Filipe. Musore yarabyumvisha gwa mukandu. Aratangara. Saya juga ingin bertemu beliau sekali. Nanjye hari igihe kigera ngomba nshaka kongera guhura nawe. Yo. Kurikira unarebe. Dikit. None se wambwira inguru yanyu? Mau bersama bapakku. Inguru yawe weho na papa wayimbwira uko byagenze. Yego rwose ndabikubwira. Umugabo atangira kumuganirira. Ati muri uwo mugoroba Semangat bapak yang tak pernah padam. nibwo naje kubona yuko papa wanje yakoze ibikomeye byose, ibikomeye bishoboka. Felipe. Atabara ubuzima bw'inzira karengane. Filipe. Anak laki-laki yang dulu ia selamatkan. Umwana wari muto dewasa.
akaba yarakuze uyu munsi wa none akaba yivuga avuga ineza papa yamugiriye. Menjadi simbol ketahanan dan keberanian. Ibi byanyeretse ikimenyetso kigaragaza umutima ukomeye papa wanje yari afite. Ia mengingatkanku ndetse ibi binyibutsa nje nk'umusirikari bahwa warisan seorang prajurit hanya terukir yuko umurage wa mbere tugomba gusiga kabone niyo twaba turi ku rugamba ndabwo ari ugutwara ubuzima bwa haduyi gusa, ahubwo igihe cyose tubonye inzira karengane dushobora gutabara ubuzima bwayo mu myaka iri imbere ya nzira karengane akaba ari izatuvuga kehidupan yang mereka sentuh. umvisha amagambo kurikira unarebe. Di mana kau tinggal, Filipe, utuye he? Tutuleya. Mvuye muri Tutuleya. Tutuleya ni hatuye. Kapan-kapan saya main ke sana. Nzagusura umunsi umwe ndugira ikibazo. Saya bawakan oleh-oleh dari ibu kota. Nzakuzanira souvenir yo gutuma uje wibuka papa. Sawa. Ndi byatinze. Umusore yavuyeyo bwarakeye. Barakwereka sasa hano tugarutse kuri bataliyani ya 303. Barasa naho bari mu biruhuko, misiyo barayisoje. Mushiki wawe ameze ute? Ameze neza. Mbibutse uyu musore niwe wari waramuhaye amafaranga yo kuja kwivuza. Ibintu byose uyu musore ateganya gukora afite agakaye agenda byandika. Hano yaranditse ngo ndashaka imbeta yo guproposa Evi. Mwana w'umukobwa. Komanda! Izin dan. Nyihanganira. Maaf sebelumnya. Umbabarire. Saudara saya ada kecelakaan. Umuvandimwe wanje yakoze imbanuka. Uyarabyumva. Arabizi neza iyo abasirikari sasa bafite ikibazo cy'amafaranga hari igihe baza kumureba bakamubwira agahinda kabo. Ibyo yari ari guteganya itabihagarika ahita yandika ngo ngomba gushaka uburyo nabona amafaranga yo kwishura ibitaro kugira ngo umuvandimwe wa Lahalejo bamuvure abone ubuvuzi. Ibyo bimaze kuba umusore avayo. Umusore sasa yaje kwa Evi. Evi, dora masoni. Mana? Mama wawe ari he? Kamu cari ibu. Urimo unashaka mama? Bukan aku. None se ntabwo uri kunshaka njyewe? Dora maso. Bakobwa mwige kureba abasirikari mubarebe neza. Abasirikari twebwe dukunda kwigirishwa utuntu tudusoni ariko bigeze mu gikorwa. Kalau mau ketemu ibu nanti siang balik lagi. Oke, niba uri gushaka mama rero ngwino wicara umutegereze araza kwagera nyuma ya saa sita. Kandi nje ubwo sindokiri kundeba. Harusnya ibu udah. Kamu mau nikah sama aku nggak, Vi? Umva ngubwiza ukuri mukobwa Evi, nshaka gushingiranwa nawe. Abasirikari ntabwo dutinzamo. Ahita mubwiriraho. Uri tayari? Kagwa umukobwa aratangara ariko mana ashaka kundembereza inyanja y'ibirahuri. Aku terpilih untuk ikut latihan Kopassus. Urabona rero wa mukobwa we byabaye umugisha kuri nje nemerewe kuba naje ku ikosi ya Special Force. Impian semua prajurit untuk bergabung di sana. Kandi urabizi neza yuko abasirikari bose abari cyo kintu baba bifuza. Aku jadi lebih percaya diri. Ibi byambaye icyizere rero Baru sama kamu. yuko ngomba gutangira ubuzima ndi kubana nawe kuva ngiye kuba Special Force. Hengo komanda. Special Force si kamena. Artinya kamu bakal lebih sering Ubwo bisobanuye ko nuba Special Force ikut perang. uzajura kunda kugenda cyane uje mu ndambara. Tergantung perintah. Bibaye ari itegeko ntagenda. Memang ada yang membuat kamu tidak nyaman? Ariko niba hari ikintu uri kumva kitameze neza ndakwinginze ukimbwire. Coba perbaiki. Ndaza kugerageza kukikumvisha kandi biraza kugenda neza. Kamu udah tahu, Urabizi neza rero stati yawe akazi ukora bukan sesuatu yang harus. nta kintu na kimwe wambwira ngo urakigira neza wumve ko byemera. Ubwo se ko nzi ko mugira akazi kenshi ariko mukaba muzi kumena. Jalan aja. Ahari sinzi niba byashoboka yuko twabana pe. Sinzi ko bizapfa gushoboka. Amagambo y'umukobwa. Kasih waktu buat jawabnya ya. Ariko ndakwinginze niba bitakubongamiye wambereza umwanya ngamanza ngabitekerezaho. Okay, nta kibazo. Bavuga bitonze ariko iyo bigeze mu kazi. Sampai titik ini aku sudah melebihi. Kuri ino nshuro birasa naho nari maze kugera ku kintu papa wanje atari yarigeze ageraho kubera ko papa yari umusirikare usanzwe ariko nje nagiye ku ikosa Special Force. Dore umwana yayitangiye Penghargaan karena ikut ndetse n'ikipe yanjye nari nyoboye nabo bose babigiriyemo umugisha. Kwese tuja ku ikosi ya Special Force bitewe n'uburyo twitwaye neza. Turabana menggantung.
gusa n'uyu munsi wa none ntabwo nari nanyurwa. Apa yang bapakku cari dari... Ndakibaza ngo niki papa wanje yabaga ari gushaka mu ndambara. Dore abana bageze ku ikosi ya Special Force, akazi bagatangiye bari ku ikosi Special Force. Agus lulus terus ngundang kita. None se bivuze ko Agus yasoje amasomo ye akaba yadutumiye? Agusnya, Bu. Oya, ntabwo ari Agus waduhaye ubu butumire. Ini dari sekolahnya. Ubu butumire bwaturutse mu kigo. Mau datang? None se urifuza kuzaje kureba Agus yasoje amasomo ye? Iminsi maze kwisunika. Buretse gato. Pertanyaannya. Reka dushaka ubundi buryo twabigenzamo. Udah ada Agus belum di masa depan? Ubundi se Agus umubona ute ahazaza hawe? Umubona ari uhazaza hawe? Mbwira. Dore umusore ari gukorera igihugu. Basevire murebe ibintu tunyuramo. Ibaze kunyura handa amasasa ameze kuriye kandi gutimbunda kirazira. Dore abana bari mu myitozo, bari ku ikosi ya Special Force. Ahanga usohoka kuri commander. Zumba bwenda bizerega. Tunatunyuzemo kera. Dore abana. Where you call her, they call home. Aho mwita mu kuzimu, bo bahita mu rugo. Hahandi mwebwe mugera mukiruka ngo byakomeye, abana biruka bari kujayo, bari kuwasanganira. Bana dore ibyo bakora. Ako yo munyumvishe we. Mwumva ari umuntu usanzwe. Haluan, Adan, Ari, Right, Dane. Ndi byatinze sasa. Umunsi wo gupasinga. Ubanza wageze. Abana bambaye Special Force. Yap. Chogiye cyo kubambika. Chogiye cyo kubambika. Kumbe sasa Evi ndetse na mama we nabo baje. Abana barimo baragenda babambika. Marisa! Ilaka mu passing zone irihe? Komando! Wumvishe sha nirihe ranga mu passing zone? Komando! 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 Bana bavayo! Bapasinze kwilanka bita komando. Aka kandi umukongere ku zina ryanje. Kamu tahu nggak Agusnya yang mana? None se Agus uri kumenya ari wera? Ubundi se ari he? Nyihanganira. Ayo cari yang mana Agus? Reka tugende tumushake. Ndabona bose basa rwose. Asa sama semua muka. Bose barasa pe. Basirikare b'igihugu. Gus. Oh, Gus. Kamu teh pelatihan komando. Imyitozo yari imeze ute? Umwana ahita aca bugufi. Basirikare tuba twararizwe akira. Ibu yang masang? Urifuza yuko nakwambika ingwefero? Yego. Niho nsigaranye hano hanze. Mzee uri hano aramanza kuramo ibyo kuramo nyambika ingwefero. Ubundi no ngwefero abasirikari akenshi ntabwo dukunda kuyiyambika iyo turi gupasinga. Abo mu miryango cyangwa se afande ni ugomba kuyitwambika. Ntabwo mbeshera. Akira nkiraho nakangaka. Aka kantu ntabwo ngazi neza kubera ko iri petisi nari narigeraho. Komando. Selamat Gus. Congratulations, dutewe ishema nawe pe. Urakoze cyane. Yitegereza umukobwa ari komana. Ingotanyi. Dore umukobwa. Bakobwa mutuze. Umusirikari naza. Nduzakora ikosa ryo kumuhakanira. Saya udah datang ya. Wakoze cyane kuba waje. Soal lamaran waktu itu, Hanyuma rero ibijanye no kuwa mpropoje wifuza ko nje nawe twabana. aku mau kasih jawabannya. Ndifuza kuguhereza igisubizo kandi nje sinakwanga umusirikare. Aku mau, A. Igisubizo nuko nemeye kubana nawe. Yo, kurikira unarebe. Bakobwa namwe muhite mwigisomo. Igihe cyose umusirikare aje akakubwira ko agukunda, uje urahita wemera. Ingabo y'igihugu ariko mana kandi njewe undembereze ku nyanja y'ibirahuri mu maboko arambuye. Ibu percayakan semuanya sama kamu. Wa musore wenda kwizeye kandi nzi neza ko uzita ku mwana wanje w'umukobwa. Yego mama. Ariko mana mama, dore ni igikomando. Gagah pisan. Ugaragaye neza. Kurikira unarebe. Abasirikari muri rusange ndabakunda cyane. Respect. Yo. Bana hano barimo barabambika. Abo mu miryango yabo.
basinze ku ipeti bise komando. Kakanda ariko buriya watangiye gushiraho morale. Bamanuka mablonde tuyamanuka kuna tuzaba aya Pasukan para komando Raja Medan pertempuran. Ndibyatinze sasa. Ibyo byose bimaze kuba abana bamaze gupasinga. Tuveho sasa kuri Special Force Training Center. Niyo tugarutse imyaka imaze kwisunika. Hari umwaka mbonye ariko sinzi mwihangane ndabwo mwubabwiye ariko namwe mwawubonye. Dari Jakarta kan? Yewe ntabwo wari wasubirayo. Kemana? None se ugiye kano kanya? Mil. Evi aratwite. Kumbe sasa mu bigaragara nyuma y'iko imyaka yisunitse umusore wacu Agus yateye inda wa mukobwa. Mwumvishe mwabakobwa mwe nimubemerere ntabwo batinzamo barakubita. Selamat kan? Felicitation. Sawa komando? Bro. Yes komando, mwitegure ako kanya fande mukuru leta yinjira. Musore leta yegera imbere. Izin petunjuk, Bang. Hari itegeko mushaka kuduhereza over. Mwitegure, attention. Itegeko nirisha. Balik ke timur. Tugiye gusubira Semua iburasirazuba. Mwitegure muri buri kimwe. Tugiye kuja iburasirazuba. kelompok Miro. Ibi nibijanye na groupe ya Milo. Pamagambo. Ubu ndabwo ari mu majaruguru tugiye kuja iburasirazuba. Yego nyakubaho. Dulu kecil, sekarang berubah menjadi besar. N'abasore mwaragira ngo mbabwire ngo ibyo mwitaga umuriro muto ubu byabaye ingongi y'umuriro, byabaye umuriro munini cyane. Melahap hutan. Ditambah lagi dengan angin dari dunia internasional. Amaso yose ari kuri twe. Itu semakin menunjukkan jati diri mereka. Umwanzi wacu birasa naho afite ubugome bukabije kandi arasa naho yarushijeho gukaza imigambi ye mibi. Baur dengan rakyat, mereka menyerang kita. Umwanzi wacu yaragiye yihisha mu baturage ntabwo tuzi ngo arasute Serta para ashobora kutwataka pro integrasi. aturutse muri abo baturage. Nimwakiri nimara agenda bahereza. Ini adalah menyelamatkan pengungsi sebanyak mungkin. Misiyo yacu kano kanya rero mwabasore mwe mumanze mutwumve neza. Misiyo yanyu mugiye kugenda mutabara abaturage b'inzira karengane kandi umwanzi mumushire hasi. Kita tidak tahu. Mwitonde cyane. Kawan bisa menjadi lawan. Bisa saja musuh berada di antara para pengungsi. Kubera ko umwanzi wacu yivanze n'abasivile ndabwo wapfa gutandukanya umusivile n'umwanzi. Kita tidak mengenal siapa musuh kita. Ndabwo tuzi uratwataka ngarabanga nute cyangwa ngo barababanga nute mugomba kuba maso gusa. Mereka mengenal betul pasukan kita. Kandi ikindi tuzi nuko nabanzi bacu bazi neza yuko dufite igisirikare gikomeye kandi citoje bivuze ko nabo ni maso. Anggap ini misi one way ticket. Iyi misi imwe mugiye kujaho. Apa yang kalian punya, Ndagira ngo aho hasi mwandikeho imitungo yanyu. apa yang kalian inginkan, Ibyo mwifuza harapkan, kalian titipkan. ndetse n'ibyo musize. Pesan terhadap orang yang kalian cintai. Nimurangiza musige n'ubutumwa mwandikire abo mukunda. Setelah itu Nimumara kubandikira musinye. Ntabwo twizeye neza yuko muzagaruka amahoro aho mugiye. Bikin surat wasiat aja nih. Barimo baradusaba kwandika. Ini ya. Akira, here I go. Urakoze cyane. Iva umukobwa disa asigaye atwite. Umusore yaramaze kubimubwira. Banza umusore yatashe sasa. Komana kandi bagihamagaye ku kazi n'uburyo kizi kumena. Gak usah berangkat. Ndakwinginze wigenda. Di sini aja. Wambabare ukaguma hano. Yo. Ukandembereza inyanja y'ibirahuri mu maboko arambuye. Uyavayo musirikare. Ini tugas penting. Iyi misiyo irihutirwa cyane kandi iragoranye. Komana ku gihugu. Kalau kamu pulang Nuza mu rugo satu wabuze n'ukuboko main gitar.
nzaje ndagerageza nije uburyo nacuranga gitari kugira ngo ngucurangire wumvishe umugore ati numva ku rugamba baraguciye akaboko nzakora ibishoboka byose nije gucuranga gitari kubera ko nzi ko wayicurangaga. Kamu nanti pulang kakinya nggak ada. Nuza mu rugo ndakaguru ufite. Aku belajar bawa motor. Nziga uburyo nzatwara moto. Umva amagambo. Kamu aku bonceng. Kugira ngo ngenda gutwara kurikira unarebe. Yang penting pulang. Ndakwinginze uzaze mu rugo. Nduzahereyo. Iyo niyo mipangu yanje. Ntugira ikibazo. Yayambiriye umukunzi we. Uyu ni Evi. Ahantu bagiye kuja nda mikino ihari. Umwanzi yarushijeho gukora ibibi. Batugarure sasa muri Timor umwaka 1999. Kwereka sasa hano hari aduyi. Birasa naho hari abasirikari batezwe ambush. Bajya! Abakiri bazima babamireye nabi. Kumbe sasa mubafashwe. Harimo na Philippe. Mu bigaragara niba ndibeshe. Umwe se w'umusore yigeze gutabara kurikira unarebe bamukurayo. Komanda Vicente de Tenta fortane inimigo. Uyu mushenzi iki kimuga nicyo kiri gutanga amakuru kiyahereza abanzi bacu. Onaba itania plano sira. Umugabo arabyumva arahindukira aramwitegereza. Itania naran saya. Witwa nde? Felipe. Banyita Philippe. Yo, ni Philippe bafashe. Bot kusi sukunebe. Uturuka mu kihe giturage? Tutuleya. Araseka. Tutuleya.